It's because of DJ Slim, Intina Stonebwoy. Sa top 10 we know most exported Ghanaian artists no on Spotify ni yam fananka ho. Yao. Yeah. Ghana entertainment industry. Faso sumami. Yeah. Baby abefa ewo internet ni su bia. Asem baako. Ana dodo na omaniji entertainment no. Omo ka ho asem. Most exported Ghanaian artist on Spotify 2025 top 10. Spotify for no munhwe ye. Spotify for is one wine. Me da for say the nyina nim no Spotify a streaming platform a sebi wo ye nwumtini a na do nwum kɔ hɔ sebe ya wadɔfo a sebi omo dɔ onwum no omo pɛ onwum bia tia omo kɔ hɔ a app ne so a na omo bodin na bia nwum no omo pɛ no omo nim nwum ni di omo type ya de nwum na ba na omo tie ɛno nti bia wo wiase ba bia no wo pɛ sɛ utie sebi artist bia wo pɛ no nwum a wo kɔ Spotify a wo benya bi na afe no sebi ye nyina nim sɛ ɛkɔ na wie ye na ɛkɔ na wie ye se ya omo keka ni nyina bom na omama ewiase nyina hu sɛ omo platform ne so no anyumtufo we mu na sabi omo bo omo ho modern na omo de sabi resource ne ba abonten no akofa eyaw ni nyina ni top 10 no most exported Ghanaian artist no top 10 no edin ni ba ye no sabi na Stonebwoy edin nim ana Ghana for say hey adan Spotify adan je na asie adan my mistake bi because oba Ghana man musician na sabi ne brand no more of international flight mu one train tram so Stonebwoy na den na sabi ye pe Ghana ni nyum tuni a omo wo akwantuo mu tie ni nyum kese pa enipa 10 anyum to 410 no onimu bi me da for say oko X Twitter platform ne so dia ene ehwo enyan na dienti a matna sinie dodo na munim DJ Slim no mon tag ne mame Slim aye ne hu dua broni sa akwa no unim say Slim nti ana Stonebwoy yamfa nanka top 10 ne ho because of DJ Slim me ka no kra kire mo ne because matransia ready the diplomatic condition of ekwanya DJ Slim aye ne hu dua broni na wode no akotare Stonebwoy by force na say or papa so won indirectly no like creating more hate ni enemies Emma Stonebwoy brand no sa kwa no munhwe ni ye DJ Slim nia oye no wakoye se Aisha Modi replica nia Aisha Modi ye enti no se obi nam Aisha Modi kwan so ye nyoma now enye Ghana 411 odi adwenadwene odi adwenadwene na di Stonebwoy achi ana ase odono but ono no wahu enti no okay meka papa fa no ba me de be wahu Slim content odi create enemies Emma Stonebwoy. It's because of DJ Slim enti na Stonebwoy sa top 10 we no most exported Ghanaian artist no on Spotify ni yam fananka ho because DJ Slim content utie wia I'm telling you before God and man Stonebwoy nyum kra wan hwe ya unkotie biem because epufu akwa ne be hye ne nsem obekeka no o ma Stonebwoy ye bibibi wan de me kire no but open nipa sabi Ghana for dona Ghana for biomu nsem a ye supporting na Stonebwoy account because Ghana for nyina nim sabi baby Stonebwoy free any baby a wabeduru da ben na wo Slim time
Our boy starting the journey now. Yeah, and no, yeah, Cassino, over here who diabroni. I say, oh, now, oh, what, hey, DJ Slim, dear pan or yeah, they support it, Stonebwoy. DJ Slim, a wine who diabronia, what done a parasite or tarry Stonebwoy brand and dear potting pan or yeah, man. Why no anomako koneko koni nso ohwehwia no okoni pia no akotensem no de america no be content bi no abashe adia asi very simple. Spotify for and a day omo resource ababonten omo de omo recap ababonten. According to Spotify no top 10 Stonebwoy enka ho enu ntino so you very smarter oh ye contenter nya fe na obeka se na artist na yehu omo Ghana no anwamu no omudi anwamu anopa omudi anwamu anwumre akwa adwunu mo omre menya so he won se medical ka kire mo se dodo no ma ye kuntan e wo Ghana entertainment industry so no. I'm telling you before God and man opa mo ko show mo background enyo man no mo pese mo ye sabi on sa agene no amfa enu nti no man tima nu sam pempen so na o mabu asim wo ha o mo ba yen so no mo ye nyina anye Spotify for the adiaba sabi Stonebwoy nim dia no so ye I was so catch Stonebwoy fans say wo wi ase nyina say yay Beam Nation for na den any diem your app will be a friend Spotify a honso no obetime stream Stonebwoy nyimo ho enu nti any diem say be agenda for no kra nya ye no aya munyusu sa app no so na momfa nye den momfa ntie Stonebwoy nyom tie and a Stonebwoy ni nipa 4 and a far plane and a chia 8,000 and a what why your parasites akwa me kind of crash them nedue. Why not they say or why say sumrono or Tari Stonebwoy ho kakran no wa milking na no they are building a brand. Na nyame ya na dom no be kesi wi a mu de mu asem mo ntronto he obi a onam Aisha modi kwan so ya ade bia no. Ni days are numbered. So bekaya there was a time Shatta by life ebe catch Stonebwoy say Stonebwoy pa my shamodi because and you man too much or no the same thing and a slim aye so you be a wadwin mu do a utimi hu se akwa no mu hwe ni ye eya o akwasi broni a odi internet ebe wiase on waya ade o he broni no krenkwa afidie ne say top 10 no omunie sabi stone enka ho wozo pese wo ya de ne ka ho bi de ntia omunya access to traditional media no omo say Ghana entertainment industry dodo na sade we ade ne ye fita pa na o ka kire se ade ne tuntum ewiase nyina di adanse se top 10 no sabi Stonebwoy enka ho bi enu tini so do Stonebwoy a ekwan ben na boy ye fa so content ben na ye na ye dia motivate ye dia pushi wahu ye dia plug it ye fans no on Spotify ye tie ensema baki kan ye papa ani hwe he Spotify any DM next time mama fa bibia kra ma bontin bi ana mo de ba mama nya ne top 10 munya ne bia top 100 because yen baby e free no Spotify yen baby e free no de ya ana mo de ba so mama nya ne number 1 number 2 number dabi Spotify any DM Ghana de ne de mo de ba wo say numbers bia ni onipa 100 a omo qualify omo platforms no munye no bia koyi de dia free na asem de na asem ko because yen baby e free no but me blame Spotify for no yen Ghana
education system nankasa no eno na yes a competition kind of mindset. When they did first, when they did second, what would that be when they way yeah? Oh, sir, I don't know. Hey yo. Hey yeah. Hey yeah. Hey yeah. Nemum ye woy ya. Hey body. Anya bunch. According to Spotify no, top 10 no. List no and a war no. So what artist MPMA Misro. If free na kwe, once ko download the Spotify ni bi. Utie no other platforms so a Misro. Tie wo artist no enso e wo Spotify. Sebe ya 2026 December omo the list ne ba sebi wo artist edin enso be piem. Tie. Se unim entertainment mu a we no enye ntokwa enye bibia ana eye normal o pese wo yet se de ade no enye bibia but ade no so no sabi ye di Stonebwoy eka ho a ka ba be ye content abe jubilate empedifo se o pa abo bi ache no yaw the slim content na yeah no your friend no o pa abo bi ache no na wa nya na I don't see, according to Spotify, no list in here. Number 1, Mole. Number 2, Amare. Number 3, Black Sharif. Number 4, Kim Promise. Number 5, Jackie. Number 6, Shatta Wale. Number 7, Sarkodie. Number 8, Last Made. Number 9, Olive the Boy. Number 10, Kiddy. I don't see, according to Spotify, Ghanaian musicians are Sebi Bogus no. I mean, can say etie omunyum kese pa eno no. Eye me nan kakra, but eye normal. We o show more list ni ma nya de obi abetimi influences Spotify for no. Shatta Wale na kofre Spotify for na. Hey yo. We real. And anya ade afi no bi di VPN na eko change ni location ni wakotie nyu maybe o Ghana no the VPN na change na yi na say o American o there long muti amatie. And I think say Stonebwoy or fans all over the world. I think say ne management team no and also no mo tenase o table ne ho na omo kwan be fa so metimi activate omo engagement ewo Spotify. Tia. But anything. Man must eat. Hey, yo. Hey, yeah.